upacara adat nyalaksa di kawitan naon ceraya upacara adat nyalaksa ieu teh syukuranna para patani rehna para patani Rancakalong kapungkur tina sejarah waktu gaduh bibit pare nya ditanam di daerah Rancakalong alhamdulillah subur ku kasuburan eta para petani syukuran ka Gusti Nu Suci Allah Subhanahu wa taala ngayakeun syukuranana nyaeta ngalaksa ngadamel laksa teh bubur tipung dibagikeun mohon nu upacarana panjenengan sakumaha nama ku Bapak Kepala Desa dibagikeun kumargi imamkeun acara singkat panjenengan syukuranna para petani Rancakalong kumargi kayaan makanan pokok di Rancakalong nyata di posisi Sang Sri pare. Disebut gelis semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mah syukuran. Atur mayat. Alhamdulillah syukuring jilalar ya nyebatna pajeng katanya payung. Tah syukuring dipesan papayung ti Pak Bupati alhamdulillah. Alhamdulillah. Adi mah payung teh. Aduh payung pisan. Ibu saha, ibu saha namina? Ibu Mimin Karmini. Ibu Mimin nganggulan atau nanti? Parangtos pensiun. Apa sih? Seragamnya? Ibu kepala desa. Ibu kadesnya. Oh. Kades mana ibu tuh? Desa Sukahayu. Mana Pak kadesnya? Ya, kemarin. Oh, nanti. Sabar tahun Iswa tadi teh. Tos divaksin kan dulu? Parantos. Di mana divaksin? Di Desa Sukahayu. Di Desa Sukahayu. Mana opat? Insya Allah. Insya Allah. Saya program. Kayak programnya opat. Buku atur lumayan mana? Hei. Atur lumayan bukunya sing sehat. Semua. Atur nuhun Pak Haji. Aku nu tuh vaksin aja. Atas. Ayo hadiah teh. Ayo. Bagi dua aja ibu. Oke ibu. Ibu saha, ibu Olis Mulyati. Bu Olis ya, Bu Olis teh dinas di SD Pakuwangi. Pakuwangi. SD mana? SD Pakuwangi. SD Pakuwangi. Kepala sekolah Oh, kepala sekolah di mana SD Pakuwangi teh? di Pangadegan. Oh, di Pangadegan. Mangga ibu di Waler non dari itu perusahaan mana? Misi Sumedang. Visi Sumedang. Simpati. Non simpati teh? Sumedang. Sejahtera. Yes. Profesional. Agamis. Kreatif, profesional. Profesional. Maju. Jadi Sumedang simpati, sejahtera, agamis, maju, profesional, kreatif. Ya kan visitor udah pikoh hoyong urang Sumedang, hayang sejahtera masyarakatna, agamis, akhlakna, maju daerahna, profesional aparaturna, dina masihan pelayanan ke masyarakat, sareng kreatif ekonomina dina nyiptakeun lapangan pekerjaan. Ya bukan Sami sareng warna acukna hejo payung lagi untuk bayar. Iya, angkat dulu aja. Ustaz, namina saha Ustaz teh? Usuk ya. Yusuf Tabrizi Di pesantren mana Bu Usuk teh? Bunisari. Ketua ibu kita kalong. Alhamdulillah. Anu apa lipun teh? Mana foto? Ini foto artis sih, Bu. Oh, bisa. Lalu jaronya, Pak Ustaz tirah nyimpen foto. di kawitan nikah. Kawitan nikah, kunaon lagi disimpan fotonya di dompet. Tawis kadeudeung tepuk tangan. Nikah dua. Insya Allah setianya.
Jadi ada dua kemungkinan kalau suami menyimpan foto istrinya. Dua tipe. Pertama, tipe setia. Kedua, takut istri enggak. Enggak. Sieun mah ka Allah. Yang kedua tipe lebih setia. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Kita punten ya hatur lumayan. Tuan Ustaz, tolong bagi-bagi. Oke, Bu, di tengah, Bu. Nah, saya Ibu